Okay. Gaya dia waje na content ka live stream bukan wuga me bukan kon join ka pan talk. Welcome to Konkai Show. Yen dia wara cordial. Tama cha join gadan ka my friend wun no kon cordial. Dr. Chanko here, medical doctor. So kon join ku oral wala panraj ku leadership ka ta tight dan kon etinat. Dr. Chankot Ramkel kanate ku kon ka respect long ko kanate la chunkel kon watin janitor problem. A medical doctor che leadership journey che tok kwade tidwal koraka ka police medical school kadisawa ci jana kwar ke de jolle association president kurundang wan te ka university jirom kanate wan to bombo with nadis including Ramesh Bana, Minister of Health, Dr. Lia Tadesa, at that time Dean K University, and Gor Dr. Chankotan, Chirumbo, Ethiopian Medical Association board, a member of that board, leadership, administrate, Kajan that time, Little Gorka, Kanana Belan, Chaban Kagambel. Logan has all the opportunities to join them. Chakapel, Dr. Janko, Jabum Guru, Banek, and Bakabel Raka Gambel, Jabum continues, dual Gorka, dual wall, and Tagagambel indeed. Chalatan, I'm a major Bentuk position, Mission Chief Executive Officer, COVID 19 response was Shirka 2019-20. Dr. Chankot. Che carrier che rep with MSF. Che let kelke MSF ke gambel ngwadma. Che let kelke MSF ke Italy ke Western World. Ndama lada ke USA ke America as a medical professional. Ramira mo take leadership qualities. Te bakon nyai keke. Can go con the another society one is utilize. Take many experience which here con leadership done. Pursuership con innate term come. Gian done that way when direct take Western one along to go con direction. Then Dama Batuk Koba Dr. Chankos year wall. Welcome Dr. Chankos year. Well, Kong, in audio kudial. Ka Konkai Show de ner ke mala ke de la ta loy mi di long ko siang le nu ko bu kon cher bu kon la ban mat go kel ke show du nam en de audio ne de alwoten gor ko kon ka live ke Facebook ne de ke ner ke mala ke de ke jo ko gor ne go ko bia ta leng bia kan ka topic an ba ko hoten ko bineo lodoro ko kon mi jiram telling goro bi share ko ultimately gor kon your message be ne kon tung wan be ke chup ko kan ne ta ni je lo ko na ro dan ke char cha gwalong ko ngo chingan no wala ram ku je gar kai ne kon Ramkel, he was one of the best and smartest student growing up Gambela. Me Rame Pit Gambela Kokel. Ramchu engineering school. So garment background Mugo, she master share la tambo led take a land Mugo Medi, no prominent NGO. Then loud all corner is a taco there are the look at it. Go there and land Mugo there and just run by message me talk by Jagaka. I know. So, thank you, Garkai. Thank you so much, Dr. Chankot. And the taking them in go native one, the leadership period around Conway, a team which allow leadership done in the past, Teddy. Go on present leadership, we can long understand. We have to go back to the past.
la te di ne leadership da number kon lok boko ka de kon loy tene di leadership mo gwaye de kon ko nam ka future de ndam go ne yo di ne men la ta en chi leadership do ram ke ya understand ta ya la te ke ya kan kon break leadership mo la te de do ram kon ware karamu gune yo topic gan right ne jode wala ta rije kan ware anana ki ta leadership jan la topic ke pege shone wal kane pege me cha kon ba dap tena kane pege nan duwa wonyam anana jaray ne jode man well gar kai ke tije nyam ndan ci tije leadership da ne wal go ay ne wal ngu me jaga jaga ne dere go anana and leadership e wal and tell me chana bente gerik tu ngwan lo so we na ni chiam wana cham wana chwech tel go nyur mo go kan nur ke wi dang rew den kon chen kon ke nomor mi dit men ku Ethiopia ku le te kan South Sudan so ci topic di long ja o ko go din nu ne ne yo ngotene men mo tena mam badari kon dial kan dial jay ke rodien ke tel ci ruj mu go ca ben bab ko kon ruje wal ka nuere te kon te tere cing medan te ge gwir mi di de long de te kula ngwe mo je ke gwir and leadership edan well medan nuere pi kon la jel kon kel ke environment mit ne kon tin kon koro mite ke dor mu de den mi chane je jek ndoro mo either bane mat re kare dan law be riaw re dan kie bu kon yit ge je meno dong cha lek jok enon so tele influence mi di no barare mu kuna influence ta dan ne ko nuere leader ken ge je so la ya to ke god ni de pedien che me na for example jen tok darun jin kon kai dong chwal yen ni chieng ngak e chiek so within yen chieng ngak to ma pi yen la ke yen dol ne re thora lao agade dien no kwen long agade dien tol koro agade dien la de ja ludo agade dien tol poro agade dien tol dwen ma jo nga la no la ya gwana na pi dien gwe ke ye gwandi ne la ya gwe ke ba ye to ko mo kwa ya identify ni ga kwa dun anan leadership nu wer me dan chala we per na ka no chala per na ka ram dan be leader chang la ya ngai ke from kwa de meni dide anan me dan te me la lat ke gwandi ne kon ram la ruwe ji doro mo bagad baga scan kan dia baga gwi ni point gan ko mi chaga gwi la ne ke nyon ala tela rambia ruwe re den la da mo jaga gadaman ku wi gadaman mo mi chang lat gni look be chol ku de be jo be nyur wana me chang woni jen kap be chol gadaman be jo be wan kel kap monitri kap ne menen chi o je ne je ke chi o le nu mite ga dol mo dol wundi dit ba ciul kuna ba jake yo wonon toin dor ngak welel na menene ko groom ni jaram piet ke ni je ko te ke spirit mi cha ne reide o spirit mo jenem bi dor me lo tek mo kon jien ko ne to wan me so ba ga groom no ba gad ne telot mi no miet ka dong tele me belet kana la ko guru dune men beje la jen jen pa orta la ja ngai ke ne ko ga ni chi ko mai yer lu nyok ram la jum ke nyam la te lew ke le ngu ko to lo li bu kwen ni dot jok ko to lo li be ngak mi wai liep ke la ngai ke je o nga pero ram la dum la gurmen gan man ni wana mo ke ram la kwel we law ke boy ni yer wa na ne boy ni le tin la ka ngai ke toro so kan ta dial to la nuare ka khan ken kwa ga jaj ke ta
kan tu ke leadership ka to sang tene na dul medan ala te na dul mi ko ge ji o ne jin gan mi te lot cha ya na ke bire te no ra to mi chi wari di bai khap chong bai jen na bai di nyur ana mi te ga ra ma ngai ko ra mo te ye ka te ji de ke rit mi te tin ba jo nga ga melat ka me ri ni tin ana ko di di nueri te kon sikalam ni sikantok sikana lam ni amalong reitega ala hotel milaka sinueri sikaro di no kom jorde abawo kabete ina mai jala to ko kangai ke je wona ne shi to so mi jin dar me da la ya rit ge la ya ju ke ngak jin ka di na ko ro ji di ajene kule te ka kangai da ne la wa ne mu wa na hu chung bu chong ni che ra ne jen bu chong jo ra na anan o nueri me dan ala ta rujete ga gure long ni me dan ne ko kon ne rite dori ne chala babu ne te ga dori ngai ke ne je doro me ta ruje ala na nyu la wa une de nga go gor ka ken ga chen nga ka to ne to la ka ne te ga rin mu ga for example rola kon ga jok te un yo pur bop titen dong lai ka de very known long anon ka ko kanasa anon amane re ga ja nu gwa me ti di ti shur ken ko ne la ran ngai ke nu ku chen no tong mo ke leadership anon amane we da ko wan ning te un yo le tu bur mi yang me dan ti tin chwa le bo gwa la gat ne ko jen tu ka ne de ngai ke won re lo ko gwa mi di un yo le real ga ne di ke je na de marel ga luang ne anon awoka chan kalang ne to ka ni di chikuk ala ke leadership ni look ala mi te ke look mu gai na ma ta cha ngu ke je la ja ngai ke ni tong ma ba ngai ni pek cheng do den kan wa anan ngu en me da ram leader kan wa che ka ra mi cha bo je gwa de ru anyok che in to the che len nyam long anan ala cha go ne men be jek la le ne public into the jan dan la le ne am long anon rew do mi chang ti ga mi la du ne mi chi bona na du ne ke ne am jan ba cha ni dia lo anon so ka leader mi bitaro mi bi go la cha la we mam ni je pin e leader mi la piep ge ni je ni ga kwa de gwe ke je ni ga te ko ne le de anon a jen bi na ko lo le de ko ru gate la na roi me da la to ko ni kweru ko dol re toro jin ga du bum bum physically la ja to ko ni no ka nuer me dan ba ja identify no la wi kap jin ga bum bum no na le lungu mi chi kwen mi chi je de gi e pare chang bi dot bang taro me dan ken ne te ga nget mu gwa me dan go te lo dul go la kon de ga je te ko te lo mi tam ga na ni dong rui te kon dong ko kan gor ni ma ram kan gor ko na gi te ne ram tol dul gor la ko na bina gi ram go ko da leader e ko cha na roi no wal ne te kan gor no ne de kon kan gor kan kon chobre dien chi kan tol le gi je ne de kon de la ran rang din bu ko ke le re wi rang mo ngu a brain nget po ne jen pin do re chi wang du okay ko temme distance dan di jai ke je di nok pinyi di nok niale di mana le meta ura mana engedu ko kalkule do kan taran chane banga je ni sniper te kon la tem ge mani jo mo ur mani distance and dan da dor ko lo jai ke je mani velocity na ne ring karan ki mu kan dot we ne ko ne rana calculate ge wide telephone la so just go can I kill the kan temne chelo no to ne ikui ken ngwa wonta ma ne du kuin ngwa ne re kan ta ma la ka ro per ga ne lingo me kwa na ro ni wala ne de kan god no din ma la pe le del go right now chi qualify go de par ga ne de kon okay go nge du cha ta ma cha je ye ga ne de kon kan kon tem ni nge de okay so leadership no re ne wal tele mi de kwan jo re din mi de la te ne me je ne ngot kon they come naturally ka kan ta ka bible kan ta quran kan ta winne ko ta kon ko ngut mi tel medan kan wer
lana dwal long ke ko di mi jeng mi di la ko me dan ta kon social punishment okay te tino kon ne cho social isolation ano aje ne use kon la tool me dan cha mi jeng cha la the community okay for example mi ke yen ne te la boy na the war kerun wang dan ke ne dial ker bial lo tin biar ideal biar na ngong chengen chia gwana chu bi yen kwen yen la ga dol chenga ga to ka wan okay ne boy nya me di kwen cha la o ka nya de kwen nga de ne de tar chuer no cha nya de kwen ken anon kam ke mi nye ku ba cha ga kwen bo ba la ro no mo tar chuer ma nye nga cha ga de kwen bi na ban da ga di chuer ko mu the same thing me jindo me da ni odi mit ker na ya mit ker na taram la gol di dai nang dore le no wa pele no do maram useless me jin chuer bo the same okay but ko bi ko la ngaji chana bak la we lost our way chana du kon chana ka bak and then chuer ajen kwal cholo jegna ngino bum la pat ne jok gara bo gara ken na mara gara bum ken na do mata chol ya balang gara balang kinen gana che nye dial tu ko ngo a dom okay is a bad character but chiga lo ya ta la ke ti kwa appreciate ko di ko chana ba che kon te le route chana te le chuk kon chuk kon de te kon wal si kon ke dur andama ramichina daro chol ke je kwar gong na ro dien nyambe jirama gongro do mo ngeji ne ga baji yenu ku rew ni wara ma ci kwar tel kwar mi tarede okay kwar piet ke jare na kadap ka tana ke je ram da dien dong di yene bi liu bo wi mon dong te li title dong chai bu mo yo kom dong but ene gwa shutino jela kel ke ji spirit da mo ene gwa titino ba identify point do ne de gwe ji kan enan ora me leader a chen kam ni jina mi ye kon toile dana lam ni ske jo la camera emu o te ga me cha nen redu mi di na mo di la da go ka je mi cha de mal lo ngara ma da den jur len ken kon ni leadership kana ngi kan yen je na la kana ngi point do mi te ga ji anan te ko no ren wal na mo la ram leader la ngi atama cha ngi jenta ngorai kon mi je mu jelo wana ma ngai ke wo te ti je ke nyot anan ajen la bi benen eru na cha mo ga kwat and we wonder why we are suffering and come really very interesting really very interesting to learn all this Dr. Shankar. I believe they will be so helpful ka mane tin ku team ada kana lock including sir and come ku kon ba to ne oro ba wo question nan roda ja jo jan tam lo chianda ni dan bulo kwa get the con other leaders ba con long identify treat tin chanen when the leading go to leader be pass leadership be pass ka young generation te chang to begin ngich lokan chang chuer ka lokan chang dara lokan nyan lokarame china de guide to the direction they go lokan tin the alten nen ken ka si dia ha leader jana wejo jan tam bezan tan chilar daran gien they wanted mid the ha leader bawre da gien da gat da man da wakan la leader which god ka che ko je which ke tell ka qualities at all which is really very impressive to hear now kon ba ku tong ke mu jiro gero ta benatrek mu to ko kele general go engineer thank you so teja rawda na mo tej mi very important and very important in term of when binabat cha bi ga chankel and kai chala to by accident so tej mi go kum go chianda ne wal ku je de ku la ben to idi ke
ngun no ngo bi chian da no be ben je ke bi chiang wal ba de di ga ata chin nei de wan ken yi na ke je no mo la chere me talk by accident no she talk by accident gwa la culture to go to one la kan mala batin a giana reaching benare no transitioning from ta weje wal kan ta culture ka benare jen gwa la chang to go la kan mala batin ke in case of nueri ko kon ala rek kan ben roland ala rek kan kon mak ku kon la mak ne rek kan kon mak re ching dan ba kon ku lo jekel ke dit kon ba kon lo jekel ke ruwi kon ba kon lo jekel ke ta tradition dan ne dan kan rek kan wona no anon ko nueri me dan chi british chi kan resist chi kan long chang me che tan so sudan da din che chobne kan ben re doran ke kwa ka dial anon abara ko ben ya be re dan bu dan ko la re ba ko wi turu kon ma kula jene na bina ko bere ne te nyam la tella lingli ka la re first wave ne te nyam te bare medan boke la lo ngene ke tietol bo ne riudien bo ke lingli mani italian ke kidan ko ne terol buñ mani me chala bana kam dan ko buñ even before italian ni ke ta mai lislas ya bo anon me la lat ke ni gad ligma beri ne kan la wa ga nu dol gor gad ligma ber ya ga linyere ga ja ya ga linyere da bo kon ga jiyo anon very good example like ne ti che kang wer ni bol di ke je di ne di che ke gordon kongre ne di ke je di ne ko kien ti mu de tong yin di ke je di mani ne re ga ja I'm sure di example to go ke ne kon te cha ne re medan e turu ke tit di recommend ni yo the same kwito dan bon no la gad kare kana bogne ka gatorno kana la baba nang medan ba nang duel gora ka kartum ba nang duel gora ka makal etuluk anon so muwa nang yo ko turu gora ka gado ba ben ngie ka ta ko to go kume yo bi ku lo job bi ge leadership wo kan ge chairman kien bi kana ku lo jiote kon go turu ane to bi ku le la ke ling kam kume kana nuere again how ku nuere la come to a bigger government ku la accept ko nuere ja je go wana radian ko kor is impossible anan la kuma la kataram di la je ga long again your system mo ku le ben introduce based on research da ne ala lin te ji wo ke nyam te very dark lesson te ga tina te wude ci ben wo kare dan me chale mala social anthropology ma gor anan gare chwale robert ngu ken gata ro me chi lo ke british medan reside die ne one ne nuere tele we na wo kor ga ta de ga neutral ga ja da o chana gat ken ya khana bana ga ben ye siang torok and then gar to yo bi ke ko ga gat kwar bi ke leadership kan wo kan ga gwan ken and then bi ke ne recording stopped bi ne to ne anon so en mission mo ejen ne da ne ko gat ku le ben la ku le ben re ke je anon ejen first wave no mo anon akane te nyam te chi ben te ku le ben la ku le ben re te chi no re ku le ben cholo kane te nyam te chi jien anon te chi bere te chi ku le be je ke kum ke nyam anon so ma kon rek dun kula ben rek ka kon reaching rek mi che ben ka ko reaching dere kon ben jekel ka kon ke dit kon ke man kon ko gwando na kon ken dia ke so the leadership at reaching medan there is transition is mostly de kwer de ya kam ga garden kon knocker de kwer de ya kan ga ba kam ga kon no chi ti kula
ken ga te kon de la jaka kare e chi man kien agar mi te di ken ga te kon de la jaka that's the question me da mi ai ben you to ne go ne gat kel gi jimu banang dul gor no la wi kan ga den dan en telot ga den tel long ga den tel mi lo ga na la de le te de che kor do li che long che na o long mi mai na de be ga nung che ngun long ga mi nung che to ra o mai a jen ga de dan la ken ni bi ben kam kum bi kum je janan nang enon bi ga den go ke ji la kan te changa nu er me na okay cha ga nu ko bere ga gwan ken ko bo ka ngap mi da ko lo ngap bo lo ti do ngap be de lo ti do ka chi ngap ye lo gu ja no so ga te kon te dia leader kon ka bendare kan chu ko do no pan ke ri ching do chu nyon dial chu ko ban cho ko no re kan nyon kan chu ko ban a leader kon do re ajen gwa e da ne ri leadership dum no re gwa e to go baro de ri tin no ajen gwa mo to go baro de ri tin no ko la ne dum wan teje to ne leadership no re ku ro de le beri wini leadership no re ku ro de le beri wini so gwa mo generate leadership no re ro de tin in case you don't know okay so ajen gwa mo ba chong tin ko leadership dan ri ro de winit ajen gwa ri no re gwa ri ro de tin mo ko ne de ci brek me dan ci kan de leader kon dungu me de na re cin ga te de ku leader kon kan pan ken ci kul do na kare cin wono anon antema kuna la we leadership dare ke je tana mene ne ke je me je ke leadership dare cin o kon wori chawo to ko ala yey kon akan chu wul bere ke nyam to chu dol wunu chu kula do rechin ko dol wunu ka kan la ter ga korto akan ka kan mai ka reito ka kan ka leito akan ka kan lat ke leadership cheng ton lat kan kwen ter kan kor lel kan mu anon ka kan leader no ri toro so leader kon chu do rechin you got a conte la guanican ka gujo gad ti tele ka lot tele mi loga na jeng ti wit ba kum ju jang nang anem so gad ro chu bere ga nem bo manu qui so Sudan kana Ethiopia and gad to kan chu ko ben to ron to kan chu na ko le badong to ko bi ka to ron anon so chiria ko le ben odi kire kule beno mechi ku bene to ron kan gar to cha turu cha ku yak se benuere no ci secondary cha odi de rek me cha ga ben jego cinala te tin karo no rek pen kien ci kon de tin karo dan no ta kon tin kel kane ko kien medan kon nuere re cingane la yene te ko mo la ga yen ci ngak ka yen ngak ne Chemate ne konjinater yen ji dwar mo ko rodun ngai yen gat ku ni je ngai yen gat ku no go tele mo dong ku yen pluen ni gad je ro de ka gad mo go je la gad ni je ba jo ka je jinda na ro ka mata ngak tam bad me ci na bere re ci ben ñwan kon gen ñwan kon ci ga dor ko kien ben je re okay ci kon te adu je ku yimi kana jang ka jalab na ka dor equator ya to kuje me ci kon ber ben jektin ka ujang ne ka buñ kay chay ne ka kum ne okay so chala ngure la o ka nuere ko rodien so kane te ko ne chana ka ben jek kon riudien jek kon ka rak ne kan dor to jek kon jalab rek jek kon boñ rek enan so ne to kane di jaro din ya pin won tak gat ken ngo te ka nyam ga leadership ko ken pa ni chira ka ma ka ne to se ka ma dori kin that is ajen ku yen le ne no tema la ko no wadol kon bon kon wer ko la ling no bon chi turu a bon ten a bon bon ni put go na ne gor yen ko ne dial pi drol buine
la ga gwi o bunyi chere mu ka dwar chikan pel kan bunyi ti ngung but mi chiwo gwi ji kwer o banyo kwanyi yo kwer la kworien la gwi ji la ram tele mi te kwi de kwi ji mi jen pe wuda mi ngi ngop jen pe ra mi chi gor jen pe ra mi talented kamu ko kan pangen chire ka mak dorien so gad ken go dial ka kan den nyam to ka ker mi gwi ji buny men ku serbai ka ke bi ka te go jen go andan let kan chi kwi resource ne kwi leadership te leadership go atamen kan ne ka Yohanes wer ka menelik wer ka Todros ber ka menelik ber ka Haile Selassie ber ka Males Zenawi no ber ka wun jala Haile Mariam Desalegn bi ben ka Dr. Abiy Ahmed te tintam point kwar buñ mi ci wo gwi ka gor ka ngay ngone ka ngu ka chiang tell kwar mi to kwi ko ci kan bab when it come to choosing a leader ci boñ lol ca bab aga na ko na ran ne ngo an turu okay so ci ne konde ci berek ci ka dur ko kien ben jek ti charo den ya pinu ci teje dong ben o yen mi ya ben re dur to ko kien ka ga yene ti nywan ba ya manipulate ene ngoni ci out yampin okay ba ya manipulate ene ngoni ci out yampin very good example and then we kona jin point mu waji queen leader la queen gi ram ruwe ramte yang competition guji ramo de queen ni ji ramo go mi bi ben wo wi ko ka charu ko ndam ta kono gambele leader kon wer riwdien ngwan kwa nga bar enam mata nay dan kon de ka South Sudan wa mi leader kon ngwan kwa nga jam enam ramu kwa nga enemy ramu kwa nga enemy enam ramu kwa nga ram ta tayen nga competition gwi ram da ram gwa me de ram competition dere oju chadato so rew ka kan gwa na ni leadership no ri a pek anon o kon where did we go wrong kon where anon leadership dan be ben je winit anon go leadership dan be ben je winit gwa ri jaro de tin leadership dan ri jaro de ka jendari chim benare ci mutuo ci rew ci ga tok ka jendari chim benare ci rew ci ga tok menyam cha na wolo nge tolbok ne de ko ne bare ga nyam ta go lo nge tolbok la jawe tu gni yey na ala mi jram ku yey ke ka te ko ni ci dog gwan ja belcom la ti je ka ri den cham kom cha ngulel ka kan yeje to rogo to ngara so la we kan ni yey na ka kan ba jagare to ko di tel ka long reaching tel ka lor reaching gad me to la gang ka ga ka cham ga gagne ba ka cham edit etitin gad me tol gang de ne la de lu de titin gad me tol por ka tol mayre le lo ngu aja la kan ga gwano yo yituru be ne gor gad na ga dul gor ba ju nang na me be gaten to me da la tangan la go wel wel ni wi boni te da toro mi cha ga du man gwa jin gwandi mo mi cha ba kan etru la gaden dong ngi tele lo dio gore wa ni re ro ba ni ba turu jo no Recording in progress. ba turu jo nang ni gadame okay so akela na mo criteria nyam china pek chu yei kon ken chu re chu ken nyam to no second criteria o chiga na o jegre kare ko ngode la gwa mete ne nuere tin gar odien chiga ne ko kien wo jek ti la competition kane ko kien ti taga ge into the kien chime ene dor che ge into them la goro ba advance enon kane ti ku ne kon ko ken to begin with riudien ke nywan
so chiga ga ne ni ti chara ya pinrek nu wen chikan ko wajek ti bom ti rek od widien kan ko kak na rek ne to chirek yo od widien so chi leadership che transition changa ka che transition ga ne ke ne bom te la al kere chen che wo te de gan kien bom te ju kuma ga ban ma gwi ka kona wana mo chi gad kon go ten the leadership reaching ne the transition kake siga dot wit kan lo na lo roja lo bog to that is why chiang nuere reaching ta is still is uncheckable ajen ko la the resistance that is why ta korutin ta ko uniten te reaching roidien chunga pi anan kana no but reaching one me re one me chi kon bente la kon ne te lot ke ne reason ni dangare woto te chala to na wo chi benene ti je re ken nyam chu ga nei ti go you can ga ben je ka durun ko kien ti ku ka le manipulate yo mi go wa kwen ga na la kan yo kwen na ram je ngai ka ne che tok dien birit ramo ka te le mi be lo ngi yo re ku mu ka mi da te re ben ne ken bai jung ni je mi no wana men na ti kan ga wa je ka ne to chi reason dio dien men chi leader chi dung nuere che a pe ga mu second wave of movement ne te chi lo jien korgan te ja lu nge tolbuk te chi lo udrek ka ne ri te di jan la tie ne de ko ne chi lo jien chang te chi lo wo ke ba je reu de te chi lo udrek ka ne te la chol kon ga kawai ne de tol go por medan jin mi te ga mi chi be point du long la te ga mi chi be point du re ching du wut du won rek men nyam ne de kon tol go por ka ni chi ka ne gor ke ne de kon la wo katum te kwa la chol ga ta lok nuere medan no ke no wo to pin tara ni jala mu gwa mi wo go nger ga bel te kon biran ro do yan nang yu to be ben chen ke ka katum anon chu tandien chu ka ne de kon ne lokor le ai di de tere chin ne nang ngaro de ngi mi jin ram boj mi dwal chi bu gor to bi te ga environment me na kana right and left tin bi pot bi jien bi wore anon mi jin ram tol kor na anon bi jien bi wore anon ka kan ne so in short ke nywan ni nyok ne de kon de cha chiang re ching long kan chiran survive go re ching kan tu lo nyo jien nyok ke nyam ka kan de kon ne chu lo bere chu ga te kon ne ta lo nge tol bok ti je ku kan ga nyok mu gur kan ga jen poble ci reak dan nyam na mo poble ci reak dan nyam ke yej kan dia anon chu ne kon go ko ala wudu bum ma ngai ge turo al long kor doin ma e por ka kan dia ci ko dong re cing rew den ci liw re cing ta ka kon ko ka kane kwa wi le yena ka zadu da ran ko ni ga ci ran de yena bela wore no ka kane kon lat roi ni wi ka kane ter ko ri kan kane kwa chieng le lo pi kan so wunu kon dem tok ci ko do re cing anon so engineer kon namo ejen gwa dan ri je ruidan ri je rodatin ri je rok ka jien dan ri ching dan ka culturean chugni kon chu kon berek ko karek kana wadoran anon chop darek chu kon chum ni je kon chu aga lo gor je kon chi gen nei kong to go ti pel ti dur ko ken ti kan go je rek ti tol gan competition dien chu kon ju te pin nap na wala so jen go nan go leadership dan be ro de ben be ro beritin Wow, so this very important perspective. I believe yen be wara ko len yana yelo kamishi video me je ko share these are the wisdom then go society dan ko be yigling everywhere and taken them so you have to share it chana important part chana jiling and tam natin chicken red kanate most often kanate wa cabinet quick and not drag cái chicken banana thì ngon thì cho tôi bảo quản kia nó là linh hồn mà cái ta cái some example chú đông chân lôi thì có cái tram cái but it true này thì nhầm thì chỉ bere crew điện cái này thì tục cái này cái cho bên joy bao mà nên the second wave cái này thì là way chăn cài year
Tengan aling ne Iran te kai to ne tin tolgo por and then Bran wo watarak ben tarak la chi darak one me bekent by the way beken tarak so cha tum wan cha kalan but then mur ta ka kulchen ko guru belling leadership father choron nyot na mane mende ne ko kena malteja ndana wo andama chỉ nhót để con chỉ cả đồng kia chỉ luôn này thì chỉ cần nhầm chỉ cần một tin là mà kia mới thích cần thế chỉ từ cái mà nó được bông bông thì cháu điện dây dần đó mà thì chính là bể thì cái lấy cái nó cái sầu bọc thôi nên đó ao cái đấy thôi nên ngay cần chiang ra cái cái ru đào those new generation of leaders khả năng cái nga ke odiana ko ton kono gorgane ke Facebook tieje engineer kon tieje mi very important long mi chokwa o chirui chenwan ka ne de kon te chi ben gen nyam ke je jo jenta ne to riudien wo kan ga dong along no ne din ji ni kan ne ka ko je jo jeta wonen jala bende ne dia dabrek che generation ta konten ya tene tena kane ne nyam da mat manene ngon te joda te len wa maboka kan ne kam chi leadership dan me choro de yalla kam mi che kwa o chi ne te kon chi ke chi leadership che je te de den ne di ni kan ni te go me chi kan ban yalla ke chi kan na lo ka rik te kon te konten me cha kan ne no ka leadership position ko de ka na ku lo no ajen tie dan cha tie engineer kon tie go engineer men yam daw kanede te rein wal kan ngani jien men yam kanede de rein wal kan ka kon jien ba ko lo de ga replace pangen kan ka kon jien I'm quite sure many ngwa nan bitino ke de lar warda dun especially ke perspective dun Ethiopia me de lo itineno dio ya dong tini gulen kel mi jani che jien ga kum te runi jende ok runi jen ngwan ka kume Ethiopia ni ga tam dergi me cha chigir mengis benno amani me